Wirigirwa kwa murithiria umwingi wa Meru Tv nwitherete wina kagita gake gawoka mitikiria kitharange kugwata ugeni kirinteto cia Meru Tv thaa mugwanja na rukuri tariki 11 mweri jwa mbere jwa Januari mwaka jwa 2023 nkoroki ga kurikania nombe kuthroke tuthingatiria gukurukira Facebook Meru Tv Kenya kana Twitter @Meru TV Kenya ritwa ukambita Gloria Mwirigi J. Na nkiambiria na jarajara ikitigo kia kirimetha yetu ya ntoto ni ati county ya Tharaka Nithi ni naini tobokatha nyuma ya gikuo kia musiasa na mubiashara uri gweta mototigi Francis Kiambi Kiriero na ritwa ringi Matanka. Mototigi arerekana gukwira nja kwawe Karen muchine monene jwa Nairobi. Mwariki wetu wa ntoto mwirigo wa Charity na tuturanite rogono orwa mwanya rukoni motorere jwa mototigi. Maendeleo. Mimi naitwa Francis Kiambi Kiriero Matanka. Ni mochia chauri gweta na intobiawe. Teongende ni mwana amodharaka mubiachara na mochia cha Francis Kiambi Kiriero Matanka. Kuri mwakene juangirie mwe magana kenda da mirongo mugwanja na idhato mugongo jua Tharaka kumetora riankarini chia kariga gichigombunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Ekoroni bari ngerenke minya chia kanaga kaide nyuma ya ntomononi Priscilla Kiriero we wankemera ya kaide karagetirwe Francis Kiambi Kiriero na orianande wijikene Matanka. Mutana ojo muchiaro muchijo Silas Kiriero antokinganga na Priscilla Chiampo Kiriero na korire tora riankarini Tharaka akiatha gwakirira na nkwaga chio ontogima na ariko kinya kagita gagweta chukuru kuthoma na igwaterekanya chukuru yankarini gichigombunge kia Tharaka na areta secondary chukuru ya Miathene mirigo egembe county ya Meru na nkoroki haraiti yankathe gia kithomo na ari atonyere Nairobi University Rwangi Rwakabete na arekirwa thombe kithomone kia urimi. Nchukuma injaga yona eroge koriro na kuri mwakene juangirijere na mugwanja mototigi Matanka na arongamire koromba gate gugatongeria bo bunge gichigombunge kia Tharaka no ende arekirwa kabari ni mburi mwiro rotogwa na laingo chiachiacha igakwira chiacha ni umwe na were waitho ari ambere ugatorera ro mototigi Matanka atikwe nkoro na kuri mwakene juangirijere 17 araithongora kairi kuruira gite kia useneta kaunti ya Tharaka Nithi na tikitia kiama kia maendeleo chap no ende kura irarega kung'ana arathangi kuwa na arakarira mware mwenamo miangatene ya uriana ndini minister ukaria bwandeni na wathani bwa matura Professor Kithore wa Kindiki uriane wa bachindanaga nawe kagitene kau. Hapa siku ya leo kuelezea Wakenya wote ya kwamba Kenya inaanza kubadilika na inabadilika kwa sababu tuko maendeleo chap. Utakawithire Matanka Kiriero uria niwe mwene wa kampuni ya Patiala Distils Limited na uria ukwete ari na ukorobu wa miaka 50 aremwa kumbana chia chene na chokere kiara gukwawe Karen muchine munene jwa Nairobi na areta na mbere na biachara chiawe amwana bo gote ukaritora atakirima kanoriria runguru warioga. Kuri muthenya jwa igoro mathaine jarukiri nteto chiombuka kaundu gukunika njota ya Kiriero Matanka nyuma ya kuthara kwa miaka 50.
Kuringana na riboti iria yandikithitwe gituone kia Borichi mucini munene jwa Nairobi irionania gikuo kia mututigi kiramenyekanire ni mwakuru wawe Meri Waigwa Muthoni na aria mututigi aramamio rodi gakumbone kawe na akionekana kwamba gutaikaga kai. Riboti nkurukiri uga bariba na ntobangi bakwi ni barari kiarago kimwe bakiroma biaga biande mbere ya mututigi kurega kwereanwa na nkatha yawe ari kurega kurungamira mututigi kujukia mukobo jwa kamanja ka mbecha chiringi bilioni 2 ni ukonjorithia biashara ene chiawe. Mwankanandi tugitaruone kamanda wa Borichi muchine munene jwa Nairobi Anderson Bugei na kujirite gikuo kia mututigi na uchonko ni bwaka mwaga gikuo ki ni bwambirite kugitika. Gikuo kia Matanka ni ndingo nene kiri mugongo jwa Tharaka na Meru na Kenya ngima na tongeria banene thirikari-ini bakionania kuringika bunene ario gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na minister Professor Githore wa Kindiki. Nkiripotera nteto chia Meru TV Diako Adietoa ni mwirigi wacharete. Na tutite na mbere atongeria na kari kaunti ya Tharaka Nithi ni betite na mbere na kurita ntumiri cia kuboreria mbuci na ntuba uria warujagira giti kia useneta kaunti u ithurano ribia mwaka jwa 2017 mututigi kiambi Matanka amwana bo ni Gavana Muthomi Njuki CS Githore Kindiki mubunge wae Koroso San Ngugi Mwindu Gitonga Murugara na Sebastian Jagi Dagara Waiguna na gutatariria nkoroki. Kumana nagikuge mo biashara weta kaunti ya Tharaka Nithi na ndeguru ya Kenya yonde noro kumantere tia Tharaka Francis Kiambi kiriro Matanga ende atongoria na akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi bevumirite gutariria kithikiro kiao kiambiria na akari kumantere tia Tharaka rombete kwethora baitariria bobo Kiambi Matanga na tutigire itokwigwa turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigwa inya kurira riu nkuigwa nkwario nkuinya metho itagajamba kuma nonto ni na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya Thaka chionthe cia bonda bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima araturi itokwigwa turingikite muno aswa kaji ba Tharaka nonto bautigwa no mwa chietu mu biashara rinkuma Francis Kiriro Matanka na mtu wantu tukwigwa twina kithikira muno ndeni ya Marimanti town nonto bagikuo gya Kiriro Matanka watu letere matomero nyuko twambiria kwende tukiona mbeca atwandiria kinyamunya wanyamonge wangu cho twatwa kuguragirwa tukona kingotore ni ogontumiri kuma kiriba rora yombite kwethora kerekeru ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ntumiri no kiwa kaunti amana ndeguri ya Kenya bombite kwethora bageta muntu agitumi urara ari muntu agirerete na komba kwethora kireta mantu mwanya ura kanya gake komba kwethora gakithukia mianke minge koyorua ntumiri watena gituma minister wa karia bwandeni Professor Githore Kindiki arugite Matanga komba kwethora gikira mukuni mamuririkani wira rombite kwethora kiruta na njira kwethorwa kirugori Rwanda bingi aganthigurwo ya Kenya kwandika magana mantu kiri Rwanda ni bibia mana kumba kwethorwa gikira moyo anto magiri aganthigurwo ya Kenya amwe nogu ntongoria singite gisiasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakiruta ntumiri ciao cha kuboreria ari ogwo mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara urarwagira giteke mujumbe Sebastian Jagi Mwanga amwe na mujumbe wa Ikoro kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nkwegura gikuo kia murwagia ya mbikiriro Matanga ya kinyera sibitari andegwa kiambinga muno na igikuo kiringite Tharaka Nithi Kenya East Africa na ndeguru yonde kiambi Kiriro Matanka ari mutongoria uri nkuma mutongoria utari thina mutongoria urendete antu bonde mutongoria urendete utedia muntu wonde kumumu nini mwanko mukuru atenu baguzi mutongoria ari chumetie muno wetedia ari wena giteje mugongo arona gantu akaria nanto yanya kirake Matanka tiga ndeguru ino tapio mugongo wa Tharaka Nithi ona mwathani no kana mwathani wengo bange guturia ambuge pore ki family yake sore bake bonde Tharaka Nithi yonde tuge pole tuge monde manto matuhika kwenda kwanga ikwe na sababu katukaretwe yomeretie tukaretwe cool tutakwaria muno mwathenya twe kumeria na bandora Matanka karara na dibwega ngaye muje bantoega na kiria kari bakithi na mbere kwereza kwega ba mototigi mwije nuntu iza national figure kana international lakini Matanka atare na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nonto kinya kutheka bukirikana nwe bwatheka ta muntu akawainda bwa kumbatana ta muntu akawainda na mbikirite nya kiberini giake twathi Mwanka Nairobi twathi twara mirigo na andirira ngarama ndachoka
marimanti Riambere mutotigyo yo kimenyekana ta Francis Kiambikiriro inde nonto boruti wera bwaga kiongero rieto matanga nonto bagwethera no yari mutharaka wa mbere kuleta biashara matanga tharaka biashara ra bengi bambio mbete bathieta na mbere kwithora bakimoririkanira kagitani gaka wamera kireto rimi bomonya wangucho ori bomonya yo bugitwika kiguni kene na kiria kariba tharaka into kira bathieta na mbere kwithora bakimoririkanira atwe tharaka itoringikite muno na twiji watu tethagia na mathugania tore vijana iwa turetere matanka twamenya kurima matanka na twamenyeka kwanda moyo wa ngucho tuteije moyo wa ngucho matanka tumenya moyo wa ngucho na moyo wa ngucho ndajo andire na jontethie muno jangure ng'ombe na jandire manto maingi muno uma yago chunintaga na anto ba Kenya Breweries ara kieni ni Kenya ngumi na ino itonie kinya thirikari account ne athingatire manto ama na yomba waka center yao yani ya munyoyo ndene ya mukothi mawandi ara ukwewa kwena biashara mbega muno ndera marori makuma Kenya mzima bakeyagira munyoyo agu 2014 na yokire kirinde kenene muno kyatharakanithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayokirie na baira ruterwa Dubai na baingi bamberetie gukira nonto atabaira na rana abateyanirie na ndere kubawatira njara na bomairi tokona kinya enje baingi muno ba munyoyo wanguco no wabachwerete thurugo kerukira kampuni nino ya Kenya Breweries na ikia tumitoto lako mweta kiambi matanka nonto no aturetere matanka kere biashara ino cha matanga igitwika kiguni kene na kiria kariba tharaka ikwethorwa na mbene ni tharaka ni ombeta kwethorwa kiande kwa kampuni ni gino ndongorira chingi kirombo kuthingatire kinya ria rire mutotigi gutigira mutharaka ti athi na mbere kwethorwa agithina na njira ya kuruta twanya tagwira kiri barabari na mbesa tukona matanka na tethetie antu baingi muno no kathi kinya kampuni ni chiake Nairobi matanka ndekete ayuthi baingi muno batharaka na itokuria murungu na tethie biashara eno yake tikamame nonto ikirinde kingi muno kiumba gucoka tharaka tuteya tukira bara begwirani wake itokuromba atongoria babangi bonthe bara twigitwe bena inya ndene tharaka ibaige mu ngerekano ya matanga begwe bena nkoro ya gutethia bura matanka tethagia na ndikite ana betu na ndikite aruajia na ndikite inya acore amo nogu agari bai bakuromba thirikari gutigeria bakurothotwire kaindo kumenya kiongo kira kiombire kwithoro gikire mwana wa nonto bagwithoro na rare gwirigiro boda na kiria karibaba itokoromba thirikari thingatire gikugiga matanka nonto ote muntu omba kumama chaniunga eta kumama thaino ngakua na ntimwaje kutokoromba thirikari thingatire gikuke matanka bwega na tumenya uma imbikiarire matanka matanka tutegwa kwa ajwa wake matanka tutegwa nonto waburiko turigwa ikumama na gukira emuku kwa utokuromba thirikari in fact nonto ikirigichano kende na tharaka itokuromba thirikari ne thingatire manto ama neto nenkera free mbaki mbega nonto mwana oyu wetu kana mutongori oyu wetu wa tharaka na tigite ngapwene ne muno na otie mtu atena kiuria na gikuo kia matanka kwa utokari wogu ndegoro ni murungu na twenda kajukira kenda na moyanto wega ngiri botara Meru TV kuma gitigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi arieto indagara waiguna tugitigana na ripoti ya ndagara waiguna tutitana mbere munini wa gavana kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia netitana mbere gutambia thiri na gwatano gatigati ka tongeria akiaria mutuma ugite akariba kaunti ya Meru no mwenka bagunike kumania na utongeria abwa mama mutuma kuruki na menereti atongeria baraba kwenda kwithema na into bya mwingi akiuga batitikiria ontobo ithenye riu mubunge wa Igembe Central Dan Kiri Karitho ugite kaunti ya Meru igeta na mbere kureta ngwataniro new kumba witera Meru Ngugi mwandiki wetu wa ntona gututariria kuruki. His Excellency the President pamoja na deputy wake kupitia seneti yetu wakaangalia all the allegations that were put against the governor of Meru County na yote ikatupiliwa mbali. Kama deputy governor wa Meru nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Na deputy president, hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuuzisha viongozi leadership ya Meru County Assembly, kuuzisha all the 9 MPs wa Meru, kuuzisha women rep
na senator na all the players wa siasa za Meru, tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru. And a meeting yesterday, and a very serious one, with the deputy president and the leadership of this country is aware of what's going on. And the issue of Meru County is an issue which is very crucial to us, and we are handling it with the most care kuhakikisha tuna amani Meru na tunaenda vizuri Meru. Yesterday we had a meeting with the deputy governor to see the progress in Meru, because we want Meru to be comfortable in one or the other. We have been gone as leaders, tumekaa, tumekubaliana waheshimiwa waitwe MCAs, tumekaa, and in near future we shall also sit down with the leadership of the county to see whether the Meru County can be comfortable. Maamari uwabirabu ithingi thai area na babwe na nebwe ene nyumo ithingi ndewa ithingi Meru ni ya Meru ne tere wane antubakai baraba kwenda kumeyukia bayingila nyumba bare abongwa. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja tigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukurukia ana na nkuruki gudbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwatira mwana waku toanya toto turiungire obisines yetu ntukose kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Irene Ndiga, the director of Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebwa wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongere thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongere kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy.
hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na tuona rurĩrĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorwo ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukurukira mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwithirwo ni mambura jamorano rachio mathiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na bingi kathomba mambura jaku tukajie kira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba hiji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Ga kugwata ugeni wakari muraithiria umwege wa Meru TV ni kenda ngomba kuthurwa ngita na mbere na gukwanta to turachubite kuthurwa igi tukinyira na tutite na mbere tukwinka ya kinyuma ya Meru TV ko mureka rugono roronga Mary Boss Koro ya Kim University bakiregana na mekire ya ngo ya rito ontobore ambo akirie kimuri mitandaone ya kinande nande arito baba gukurukira orungamiri bwao ne bombite kugita gikaro amwe na andiki ibante to kwariria ontobo bakiaria bariuga kuma mwaka nejo 2019 orungamiri Boskuru ne boathondekire mawatho na ne bombere kuthwa bagitaniria na mawatho jaja nibetikanirite na mawatho jao ndi bathombiti gikundi kia Meru County Comrades Association ni ontobo gutonyera nteto iji bakiuga batikuria uterio no buriko amu ni bakumenya mawatho jara jaka bateria bari arito bakemu Andams Muturi wa The Ranger na gototariria nkroki nyuma ya TV reto ngoreje kuretera nteto tariria katetune Meru na Kenya yonde kumurika rogonoro wa thobo mekire thukuru ya Kim University nende ura Meri bo thukuru ibo chumerite ntuko irware na kuwa bobo ethirite bo ethire bo kuma mwakeni yongirile na kenda mukadirigite wa rito skuru Abdi Ando amona murwa Meri wa mantu ya rito Dr. Esther Babu ibethirite bakilike vyontobo. I'm a proud president standing here in front of the press saying that most of those rules, as other people purport in quotes draconian, they ain't draconian rules. These are rules, or rather things that the students themselves signed upon when they joined this institution under the Code of Conduct section. So these are things we already signed for and we already knew that they exist. And you know, most people in a great institution, we are just taught on how to survive in this world. And the best way to survive in such a changing world is that we be decent in everything we do. Kiukweli namna ya kuvalia, namna mtu anavyoonekana nadhifu ni kwa manufaa yake, kwa sababu kesho na kesho kuto utaajiriwa katika ofisi mbalimbali. Ukiajiriwa katika ofisi na haujui kuvalia itakuweje? Si unaona hatimaye wewe ndio utakuwa katika changamoto. Kwa hivyo tunawasihi mturuhusu tubaki na tamaduni hizi ambazo ni kwa manufaa ya wanafunzi wetu. Daktari Esther Babu etebe ukite talere itumine kwithira skuru ya Kikristo na hiba kwenda kwithira bakirira anabo na mitugo emea ngurukia akiwa ontobo tebobero ndene botoire. University yetu ere na misingi ya Kikristo kulingana na sponsor wetu Kenya the Methodist Church in Kenya
mantu jaria musingi jora yekete ne ya Gikristo kwou itotonga iria ritobeto kenda bagiana culture ya kwethirwo kana kenda bagiana mitugo miega ya gwikira nguo bwega no turi train antu mwanya antu togwatithwo train ma daktari aritani antu babiashara na mantu jange ja maingi taja kwou tuberaga ula babweri gwikira nguo ne kenda batweka antu bagwitikirika ya kabobotania stambabu wete bakaria skuru batichoka na nyuma na wathobo bugeta na mbere kwimba kwithira bukilikithwa tegwetikia mantu jau kana mekaria yetu yomba gwa affect kana eka nyi antu baraba bakwenda kuja kuthoma na bawotwe muntu wonde uria wena mwana especially achiari baraba ina ana baria bakwenda bathoma mitugo mega ingwetikia babweri kujukia kanya gaka kuleta ana bound ya university ria kuritana ana mekarie mega ende kirotira kyotuka muri chonda kumba kwetha ikilikithwa ibawete kwe mathoma kumba kwethira baichintia mono kire mantu yari to chikoro kumba kwetha baikira dasta lakini area to ina yo thai under review no mantu ja maingi ijagarukite ko under review dera thirikari ewenge keja thirikari aritwa ngidagwa thirikari ne utongerie bwaritwa rera bange bakeja batonye ofisi mantu joja gatwika reviewed mantu jamo lakini tikwetikia mantu jamo ikija ga change no ntu batwe turunga merete mantu ja kwethirwa turi na an all round student kana muritwa o train interaction na ingwetikia to train professionals te antu bagweta baina ithono. Some sections in the code of conduct needs review concerning the dreadlocks in men because Rastafarianism is a religion as per the law, and the High Court back in 2019 passed that, and I guess we should also adapt that and inculcate it in our code of conduct, simply because as an institution we must align ourselves with the constitution of the country. Mo the burumo karigete wari to skuru abdiando na menereti gikundi kimwe kumenyekana ya meka kira kirumirite ntuko inkai kumba kwetha kimeneria mawatho ya abdi akiwa batena rodra kumba kwetha kerire mantu ya igirito bakemu. About this Mecca association that I've heard about it in Meru, you guys, you should not purport to be talking on behalf of comrades of Kenya Methodist University and specifically their student leaders, because we have to respect all the governing councils, and we as student leaders, we feel as if you infringed our roles as student leaders. And the only Mecca we have only ever heard about is that in Saudi Arabia, where we do pilgrimage as Muslims. So let's assume all the others that we are hearing about. Thank you. Rira Vice Chancellor skuru Professor Gichoyo mbete kwitha kilikithe mantu yana komba kwithia ni mawatho mbete kwithia gitura kumotene na haka watu mbete kwitha bagitikanire na mantu ya na boba tina thine ndi antu bomebe na thina na mawatho ya skuru nkiripoti na Meru TV mbetanda msimuturia Wathirenja. Tukitigana na ripoti ya ndamsumuturia Wathirenja, biashara wa miraa ni bakoria thirikari kuruguria thoko cia miraa Tere mwanya Kenya irinjira imwe ya kuonyurithia kimera kira kithirite gikirumirwa ni mathina kathumba bakiaria makandara mutindo wa okangange biashara ba ni bagwetete jamwe jamathina jara bethirite bagikurukira Patrick Wastela na go tutariria nkroki mutindo wa okangangi antu akomenyeka ta makandara aria guturagia thoko wendia na uguri wa miraa abiashara bare bethagira bakionjorithia thokone iji ni bethirite bagitariria mathina jara bakurukirite kumikiri wendia bo miraa ni Samson Mwanda kuma miraa ene ya Karama atwendelee makandara ndiwa kuma iturie tentarene to na beja nondu bacha changa ini nondu amanda maingi akulugirite kuma korone rambia kwea na to na beja thirikari yetu kikabithekirite ngui ire kana na ndo ida kurwa tone mbeja leo na rais uraigwo a support yendelee wita nyandingi ira wa Somalia agire yawa niendelee wita nyandingi cionde alafu bunge nabwo antu bara batire ya miraa bachaniji miraa utwika gwithine rio ki miraa tipeta wangu njomo kuma na nyuki madha kwaria miraa
Teka kwa mira kila mahali ndani Kenya. Mtu aitare tena mira wenne ni mtu akala kara kwa. Mira ne kendo maana mtu ke kamu tumbise. Tonto asineto ke raicheto ruto. Akebeto sapota. Ine ke mbesa ichi akala to ya siasa la pale. Tukebeto kona kintu kyo kumeonto ngiri ekomi tukamagute na tike biashara ne mira. Bakethira bakiuria thirikari thirekithiria mathina jara yatonyagira mira kambito acio akuona jathiraga kwegita jakethira jagicokerwa Marietwa ngito wangu ni Fremuta wali umete garama kinya thiri makandara turi ani oto na mira batwe mira twenda mira gaima thoko ntukona rai kiringana thirikari ra wingona batwe to thukira mira mantu mira yete boya lakini twenda rais ora iko thai akiloje mantu ya mira ko tweka mantu ya mira ya kore genti ko tweka yani o bora rais ya no ka reje busu mira kwa hiyo ko ira mira twebeta mwanga thai ka chibwe bro ika ba manandi ya tira ya ma ko tweka buta budie lakini chia ko ko rengi kato biurira muri ko tweka muri yo mantu ya kareke atura ye chiacha kenda watu ko tweke turaithira kwibeka ye kinya kwenda mira na ya tikura mira ko tweka tingilia na mira wewe ya la liso guru tweka to chungurwa ati mira to tande chomre ya dai no ta na to kona ga idrikare to kenyi to kona ne kwendelea ngwe rombe to kwenda ndori ye to kwenda to tezeri andau doko ka ingo rengi mwankera dai yo nyani dikare ye koroya tweka ba tweka pro to mira ne kwendelea mira ne aire tingas ya nende dikare ne to letonyere iromba riao kiri minista wa urimi aja nthiguru ne mithikari nturi kwana umite muthetune jura jukuraga mira na siasa ya skulu kira to mira nya ke shakwira ya ruri mira nya mutego koro maroni ndera la sota na to wengi muno iba sota thame ya dai mira na koro para mwenye gura mira enda to abantu to ba kutambwe kuma thoko nene ya mira aja mutindo wajo wakangangi reije kene tamakandara ngekwinyeria ntato lietwa ni Patrick Wastela Ibwega sana muraithiria umwega wa Meru TV mwankira utukumba kuthotwe kinyamuthia jwa nteto cia Meru TV thamugwanja gocukire nkatho cia mwanya muno ni untuba kwithirwa uraithirite Meru TV na nkuruki gakwendera uraithiria bubwega wa Meru TV ritwo kamita Gloria Mwerigiji.